салом бинандагони азиз, мо боз дар шаҳри месм огайои Амрiko ҳастем. боз дидори ҳамзабоно, боз дидори тоҷикони муқими Амрико. ва имрӯз мо аз ҳаёти тарзи солим, яъне шуғли варзишии тоҷикони огайоро то ҳадди имкон ба шумо намоиш медиҳем. пас ҳамроҳи мо бошед дар ин барнома. салом алейкум Олимjon ака. Салом алейкум Талабшо. Боз ҳам хуш омадед дар Hayot. Ташаккур, саломат бошед. Олимjon ака, ба фикри шумо варзиш чист ва варзиш ба одамизод чӣ медиҳад? Варзиш ба одамизод пеш аз ҳама саломатӣ медиҳад, умри дароз медиҳад. Ва корҳое ки одамизод мекунад, бо саломат шуда иҷро кунад, бояд бисёр корҳо зебо бошад. Варзиш ба инсон ҳуҳият медиҳад, саломатӣ медиҳад. 95% касалиҳоба шифо медиҳад. Варзиш барои инсон шифо аст. Бале. Мана аме 94 сола. Ҳоло он кас забонашонам, ақлашонам, танашонам бисёр ҳамешнад. Барои чӣ? Бар сабки он кас бо варзиш доим пайвастагӣ доштад? Дар ҳаракат мешавад. ҳаракат ҳам ин варзиш аст. Солим ана ҳамин вай фикри солим дар кори инсонда. қалбаш равшан, қалбаш шод бошад. Одаме ки сир мешавад, вақте ки асабӣ мешавад, вай вайрон мешавад. Тани инсон заҳар коркарда мебурад. И ҳамин одама мекушад. Барои ҳамон чеҳраи кишод, табассум умуман инсони бисёр шифобахш аст. Бале. Ташаккур. Истод ман дар оғози барнома, дар саломи барнома гуфтам ки имрӯз мо аз ҳаёти тарзи солими тоҷикони огайо, яъне аз шуғли варзишии онҳо ба шумо намоиш медиҳем. биёед бо иҷозати шумо ба дигар кунорҳои варзишӣ равем, бо дигар варзишгарони ҳамзабонону тоҷиконамо дар ин ҷо вобӣ хӯрем. шумо тайёр ҳастед? Бед равем. Олимjon ака, ташаккур барои суҳбат. номи шумо чӣ? Диёр, офарин. Диёр паҳлавон. акнун ҷӯйротона шинос кунед. номои ино ки? Кани номи шумо? Номи шумо? Исматулло. Номи шумо? Эргаш? Офарин. ин ҳоли кам каломшам мертаб мегирам. Can you say again, please? Again? Salom Tajikistan. Who teach you? My friend, I recognize you. Show me his video. Show me his video. Yeah, thank you. شما باید از آموزان دید سلام تاجیکستان. سلام چطور می شود؟ تشکر چطور می شود؟ با خلق شما بسیار بگوییم. معقول است که Can you say again, please? سلام Tajikistan. I get it right? Yeah. Very nice, cool. And today I came here just first I want to watch your gymnastics and can I do some videos, some clips? Oh, absolutely. Yeah. Looking forward to it. Thank you. And this is from Tajikistan. It's 100% cotton. This shirt. It's like handmade, and this is small gift from me and from my brother and from my country, Tajikistan. I don't know what to say. Thank you. It's not big gift, but this is what t-shirt more because this is
like for this gym, and when you're doing gym, and this is good for you because it's tougher too, and like for sport. Thank you. Thank you, Nick. No, it's nothing. It's like for friendships and for meeting you here. You want to start now, Jim? Yeah, let's go. Yeah. Can I go through? Yeah. Thank you. Thank you. Alright, Owen, get started with our second event. Keep impressing me with that strength. We're gonna work some parallel bars now, okay? Okay. Awesome. Let's get that started. Olimjon Marufiy, марди Tojik, муқими Amriko, ҳоло 58 сол умр дорад. ӯ мегӯяд шиёри ман дар зиндагӣ гуфтори нек, пиндори нек ва кирдори нек аст. дар суҳбати пеш аз сабт ӯ гуфт: тамоми умр ман бо нақша зиндагӣ ва кору фаъолият кардаам ва маҳз риояи нақшаву ҳадафҳо маро ба қуллаҳои баланди орзуҳоям расонидаанд. рӯзи ӯ ҳамеша аз соати 6 субҳ оғоз шуда, пайваста бо варзиш ва мутолиаи китобу рӯзномаҳо мегузарад. шунидан кай бувад монанди дидан. бе ҷаҳду талоши ӯро барои нигаҳдории ҷавонӣ, зебоӣ ва солимии бадан бубинем. Good job. It's crazy. Gymnastics. Best sport in the world, and it's the best sport in the world 'cause it's the hardest sport in the world. Usually you hear people who are like 20 something like, oh, I'm so old. And then you meet someone like, oh, 58 years old. He's doing round up back handspring, round up back tuck. He's swinging the handstand on P-bars. And that's such a huge motivation for me because I still train myself. And I want to be that age and still able to be that awesome. Like, I want to be able to have all the strength, still be able to do gymnastics when I'm 58 years old. So being able to meet Olimjon at his age and see all the amazing things that he can do and still learn and progress is really inspiring for me. Yeah. Nick, did you meet like this age, in his age, some guys who want like gymnastics, hard gymnastics, and doing like hard sports? Did you meet before? No. Sometimes you meet older people who they try and then they just give up. Olimjon doesn't give up, and that's also really inspiring. I haven't met anyone that age who can still do gymnastics at that level. It's really inspiring stuff. But he's different, yeah. He's very different. Very different indeed. He works hard. ҳангоми машқи ҷисмонӣ ба шумо истеъмоли ягон дору лозим нест. риояи дурусти тарбияи ҷисмонӣ ҷавоби ҳама доруҳост. абуалӣ ибни сино. Before I met Olimjon, I knew nothing about Tajik, the language. You mean Tajik nationality? Yes,
Yes. I to be able to become cultured, and it's nice. Like I teach only in some things, and I feel like he gets to teach me as well. Like I learn about a culture that is beautiful. There's acting, the buildings. I haven't been to his house yet. I'm looking. He's invited me though, and I'm looking forward to it. I'm looking forward to meeting his children, seeing his home, and then hopefully one day having him in my home too. Wow, and perfect. It's also really nice too. Like it just, his English isn't very good, but he speaks gymnastics. Yeah. And that's all we need. And it, regardless of culture, skin color, religion, and everything else, we can come together with gymnastics. And I Okay. think that's really beautiful. Very nice. шамшери ҳақ на барои ҷабру ситам аст. шамшери тез барои далериву қаҳрамонист. абу абдуллоҳи рӯдакӣ. Whoa! You didn't even need me! That was good. Nick, he told me he had to plan to be master sport. And what do you think about his age and can he be master sport? I think that word master sport is a little bit subjective, in the sense that what is a master? And I think in Olim's case, when you say master sport, I think anyone can be the best version of themselves if they work hard, regardless of age. And I think Olim is walking proof of that. That no matter how old you are, It's not about age, yeah? it's not about age. Anybody It's about how hard trying you work. can be a star, can be like master sport. Anybody? Yes, if the effort is there, the hard work is there, and you're consistent with that hard work, absolutely, okay, 100%. Yeah. And the last, I wanted to know what plans you have with Olim about like gymnastics, like sport, like gym every week, like that's it, nothing else. For right now, yeah, just coming into the gym and having fun. Yeah. And I feel like that's where most of the magic happens. Because if you're not having fun, then what's the point? You're not going to get better. Yeah. But for today, for now, it's just gymnastics and have fun. Yeah. Just gymnastics and fun. Yeah, and have fun. That's it. Yeah. That's it. Okay. But about master sport, if he want to be master sport, what he will do? Like which line? What's the lines? Yeah. The lines, Yeah. the events. Yeah. I could see Olim getting really good at parallel bars and floor.
it all depends on how much he wants to push himself. And if he again, I don't know what a master of the sport is, but for Olim, I think what's important is that we focus on having fun. As long as we're progressing and he keeps getting better, that's what we're going to focus on. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Now I am jumping and thinking. Well, you feel how you're going back Yeah. so much when you take off, but your arms go straight up, and then when you bring your knees up, don't throw. When you throw everything backwards, that's what's gonna happen. okay. You're gonna go straight up. Thank you, Olim. Good. Excellent. Let's see if we can start trying front pike. The front pike is when our legs are straight, and it looks like this. But at the top, keep your legs straight. Yeah! You did that better than me. Good job. Your strength is very good. I am really Can you say something interesting about your life, about your gym? Yeah. Yeah, please. Yeah, absolutely. Am I talking to you or am I talking to the camera? Yeah, to the camera, To please. the camera, okay. So yeah, my name's Nick. I am here at Kids First Sports Center in Ohio, but I wasn't born and raised in Ohio. I was born and raised in New Jersey. Summers Point by the beach, and I was going through life. I was going to college, and I had about 2 classes left for my bachelor's in physics with a minor in mathematics, and I decided to leave so that I could coach the best sport in the world, gymnastics. And right around the time that I decided to walk away from academics, I had this awesome opportunity to come out to the #1 largest sports facility in the country and train and work on a boys program, which was my dream. There was no boys gymnastics in New Jersey. It was all girls. So to be able to come here in this beautiful facility and get to train some of like the best hardworking boys in the area was a dream come true, and it really is a blessing to be able to come here every day and work.
Thank you, Nick. About people's who watching this video, and if some guys want to contact with you, how people can find you with Instagram or some. Yeah, so Instagram is the only social media outlet that I have right now at the moment, and that is Nick Falciani, FALCIANI_balance. And thank you for following me. Yeah. Absolutely, it's a pleasure. It was really nice meeting you. Thank you. Yeah, you're welcome. Tajikistan rahmat. Tajikistan rahmat. Тоҷики ман, ту фарзанди азизу арҷмандӣ, ту чун аҷдодҳоят сарбаландӣ. Mening nomim Ismatilla, man 11 so'm. Mening nomim Shahriyor, man 13 so'm. میکنم که حیاتی فرزندای از سال خودی تربیت کنید. من معروف جان 3 ماه بازه اینجا آبازی نمیاد سرشو میترسی تازه ارچیات دیگه. بینندگان عزیز باز هم سلام میگه. روبروی ما هستن دکتر عثمانوف، چمپیون چند کراتر در نمود ورزش وطن برداری. خب بسیار خوشحال هستم با شما شناس شده. شما از چمپیون شدگی این تمرین باید بکنم رسمی شدگی. شما اتیتای آمادگی وقت آمدون اتیتای شما یکی نشدن چند شده اینجا چند سال بود sizin 19 سال اینجا Akıl, چقدر سال شد باز کردید؟ باستگی کنه چند سال شد؟ 16 سال. فکرتون من نیست میتونم یکون مثلا در اوهایو میسویو در یکون شبه امریکا یک زنی خودتون شد. ترینی شده تو بیت پلان و نیست؟ کنار دیگه. اینا نشده.
وقتی که درباره بزرگان سخن می‌گویم اگر انسان یک انسان بسیار بهترین توی همه جاها یک کاراکتری نداشته یک خصوصیتی نداشته که خودشون نشان می‌دهند. در سپورت هم موفق شدن یک مرتبه‌ای باهم چمپیونی در جهان جای دیگر گرفته در آسیا 4 مرتبه چمپیون آسیا شدن. عموما در حیات دیگر هم که پدرشون بسیار بزرگی اما این وزن بالا برداشته تو چقدر کیلو؟ من 100 کیلو برداشتم. 100 تا 200 برداشتم. حاضر اگر یه تخمینا اینا چقدر کیلو برداشتم؟ تخمینا 200 کیلو برداشتم. 120. ҳар як падару модар мехоҳад ки фарзанди ӯ солиму бардам ва ба ақлу дониш калон шавад. варзиш дар хонаи мо садсола ҳаст, шуғли маъқул аст. мактабе ки ман аз падару амакам ёд гирифтам, акнун мехоҳам ба фарзандони худ ёд додам. тренери аввалини ман амакам буданд ва спорти аввалинам гимнастика. акнун мехоҳам тренери якуми писарам худам бошам ва спорташ гимнастика шавад. варзиш ин беҳтарин одат аст. тоҷикон аз қадим тани бузург доштанд. фахр мекунам ки дар оилаи солим таваллуд шудам ва фарзандам худо хоҳад солим тарбия мекунам. номашон Темурхоли 3 сола ҳаст. боз 2 духтари дигар дорам, Сабрина, Ҷасмина. онҳо аз пайи илму ҳунар. Mamas muknam çempiyon میشه. ورزش پپش ورزش پپش ورزش پپش از تیم دینامو تیم اوریون با سلام. از تیم اوریون با تیم دینامو سلام. голи командаи Орион муборак бошад. Ҳозир 1-1 шуд.
نوکه امروزه علمی امروزه آدمای سلامتش درباره آدمای سلامتش بسیار کار کرده استوده است. امروزه نوکه میگه که بهتر چند شش کار کردن خسته کار کنند بهتر. برای اون که سلامتی بهتر میشود. مسائل دیگر روغن‌های زیادی خسته کار کنید اگر در حرکت میشوید آواز میگیرید کار میکنید شش کار کنید اگر آدم نتوانه میشود. این وای نیست. اما این خیلی سوابه بخواهید بلند میکنید نه؟ این الکترون یعنی؟ الکترونی در مورد همین کار میکنید تایپ در حرکت هستید همه وقت یعنی شما در نظر دارید که برای سلامتی خوب این است که همینجا برق باشد همینجا بنویسید اجرا میکنید کاری کارکیلی باشد همینجا نایسته کار میکنید یک حرکت کنتا برق میگیرید همینجا یک چیز دیفته مثلا در تمام اینجا برق تو دیفته کار کرده اون آدم حرکت یعنی حرکت کار میکنید اما نمیشه ششتن حرف کسر نمیگیره در کسر کار کردن حرکت بودن همه بهتر سلامتی بهتر میکنه مونده شما چی؟ وقتی زیاد می نرسید ببینید من اصلا کار میکنید از تجربه دیدم اگر شما یک ماه دو ماه استفاده کار کردنده بعد یک آنها ششتر کار کنید اگر شما میگه که من ششتر کار کردن یعنی اگر این مدت عادت میکنید روز سلامتیتون بهتر بیشتر میشه خود در حرکت در حرکت میشود شکم نمیشود آدم استروی میشود خیر حاضرش برای حاضر فقط میگم بسیار کلای بسیار راحت یعنی با ما مخصوص بود از من روسی در همین کار یعنی با همین استایل باید کار نکردن مثلا رستو نویستن رستو در خود کار کردن پیشنهاد شماست من یک رو میسنجم شاید بسیار باید باشم برای سلامتی من خوب باشم میسنجم فکر میکنم که با شما این چیز خیلی معقول بشه بعد از آن که خودتان کار کردن حس میکنید خودتان نقص حس میکنید خودسان حس میکنید سلامت‌تر میشه حس میکنید بعد شما هم برادراتون بگید که شته کار کردن نادرست هست میگید از یک جای آز میکنید در اومد وقتی روخ نیستی میکنید بعد از همین وقتی تو که کاری دارید کار میکنید اونها زود خوب میبرن 6 تا وقتی میخورید کار میکنید 6 تا کس خوب میبرن اونها رستو خوبی هم حرکت میشه در حرکت بوده که انسان تمابت را احتیاج ندارد تمابت سی نقطه احتیاج کنید روحی گذشته کنه شاد کنه روحی رومی روحی سعدی جانی فردوسی بزرگان همشون روحشون شاد کنید روزهای شیرخونی شود در اوهایو روزهای مثلا سعدی شود در اوهایو این وقتی که اون سعدی روزهای تولدش در پروتکل خود نوشته در جهان نشان میکنن این تمام جهان اینا خواهد کرده این چیزا ما باید میشه نشان میکنن ما اولادهای سعدی باید این چیزها باید اعتبار داده که من کتاب های خونده بین خود گفته زبانی ما آخر زبانی ما زبانی تاجیکی فارسی زبانی خودی ما هستیم مثال در آلمان گرمانیا در یونیورسیته هاش زبانی تاجیکی فارسی یاد گرفته ایستاده سعدیه اثر باشونه یا که حافظه شیرازی اثر باشونه خونده ایستاده که من میخواستم که خودی اولادی خودی همین زبان باید ما این زبان با ما کدمود برای موندگی مدنیت میراثی بسیار قیمت‌بها برای ما مونده اما ما این میراث بیشتر استفاده بریم نه فقط ما دیگر ملت هم استفاده بریم با قدر این زبان میرسیم رسم تو وقتی شما این نشد که
برنامه ها شناس کنید یک برنامه ها که آدم ها فهمند تشکر مدنیتون فهمند شد با تمام توجیکانی اوگایو و همه برادران و خواهران سلام من و رحمت من رو رسانید. من بسیار می‌ندارم. تشکر. من انیسا، من 70 که من سپورت نازکینم. پهلوان ورزش پپش. саъдии шерозӣ мегӯяд ба даст овардани дунё ҳунар нест, якеро гар тавонӣ дил ба даст ор. варзиш ин на танҳо саломативу ҷавониву зебоист, варзиш ин муаррифгари миллату фарҳанг ва нуфузи ҳар як ватан аст. фахр мекунем ки дар чунин кишвари бузург тоҷикони мо пайвастагии доимии варзишӣ доранд ва дар ин самт борҳо пирӯзу муваффақ гаштаанд. ҳамеша бо варзиш бошед ва номи худ ва номи ватани худро ҷовид нигаҳ доред.